Mulan tanam mai, sa teman kau min tiksiwa, kau min yong ambai teman hem baca ni lokha. Hymn number 374, 374. Jisu tangde asai ya Hymn number 320, 320. Ang ba sausan puma pu tuima. Teman mulan chăm siong ha. Ang ba sausan pu tuima ta mong mai na. Yung
Katalan mapu pailak hayangai ilak kai yongwan pa katang te teman ongha Jacob kawang nok te ongha ia teman te hanghi lingna tamhu ia nyau phalak ia lebu lamnyu ma teman kamlak Isaiah 2 verse 3 Muilan the namai ia se angpu Reverend Lan Nyum pa ma voyang bu Deacon Board Associate Pastor of Women ma voyang bu South Sanyu Lan NGOs leaders Lan ayi ayong Lan Tani hadaba achao kumching hayanga kebishim tangshim Lan youth day taitam taitoyanga oyin ocean by oktaki naman moilan the yeni pa kawang me pu ana youth ministry kaya ponya bu awang na hado China tamnang Tani teman Chona Tailak Titan to Hadoki Ehau Kaning. Kebishim Youth Ministry Annual Day Titan. Ni 24 November 2024. Hipak 10:30 a.m. Ngaumuk. Kawang Pongtopu Tangsem Tuiso. 1 Timothy 4 verse 8 to 12. Nyau Lelakpa Pache Wangcha. Youth Secretary KBPP. Titan Cha. Tuiwanga Loklak. Lungted Number 320, teman sa lok yang ki. Item E, Soching Welak, channel Sonkai Media Secretary. Kawangau yang yoblak nyuma choy may sausanyu. Item Li, Mongmay ngau ilak, nyumpa. Item nga, report pabu hipak bracket A ma, nyanaw ngapya General Secretary and bracket B ma channel Hongpen, Associate Pastor Youth. Titan Walk, Hemlock Youth Executive, in charge, China Kayom hay Nyanaw Ngapon. Titan Nit, Topu hay Takpulan China Yoblak, Reverend H. Moba Nyompa Kabishim. Titan Third, Polok, Music Committee, in charge, Chairperson hay Secretary. Titan 2, Konyawlak. Pen, Tuitama Loklak, Hemlung Third, 460. Akum na Tuitama Akunga Yopa Solak. Singlak Ngaulan. 24 November 2024 ni Pumaino Kabishim calendar Mongobu Kia Youth Annual Day Titam Ngolak. Bracket B. Hadaw ni Kabishim Pangma Ngobu Tangshimlan Essay Omlak Chine Nan Pengnang. Titam C. Bracket C, sorry. Hadaw Titam Chine Moilan Yopa Tanha. Amen. Sa teman Titam Chona Taiba Kawang ngau yang yoblak China nyuma chumay sausanyu da hipak ep tamnang. Awang na yup sau matawa, acau lai ca ikining. Awang pa Timothy apong peli alang pan macam bu pan mga nguya ikining. Nang taulan ngau patau, hayang nyau tau, nang nau si hipak awe o yi sina tak tam. Hapoi ngau me, iyan wang lam me, kan pu me, ating lak pu me, Chào si pu me, miang palan sau me nang lepu jana ngotau. Tau man pai, nang akung si sau me, lai ngau I pu me, hiang pu me hayang nyau pu me, mong pa tau. Long mai lana, yak singa, hingau I pu kaya, nang te pa pu, hiang pu, Hing hau nang ma ngonang tau pa vina ta ang hayang say sau me nang chao lon pu ata tangai ne tam lak ching ne tau lan me nang mong pha tau hayang tau lan me nang ngang tau kawang ngau kai mui man pha tau yup kening Hallelujah
katok wang tang seman lampi say lingangai buba kawang nang deminyong pa poi wang tang ayen kawang pa tini bunyi nyu jengna tumana nang dahi paklawe yo patan yang ki nang deminyong pa poi tenap hatau me kebisiam tang simlana tini 2024 wang piang jengna li sulesen cha phema cha se timma baibu hatau yong maya linga soyanga tini akimpa enon taitam ya lak jengna taitam ayong cha timangonang hatau me jongpa wiyanga lipot phalak lokalai lak hatau me sai siplak niompa kawangau ya apai lang nang sausan pa yungan ba kawang pa hatau taitam cha phema cha taiwan kawang nang sipsi kai anyai na sa yung ba kawang pa nang sausan pa nang ngau selu pu pa yung maya timata ngonang ya matimata pu na myang atam si ya sana liwang tang kawang ie tai pu bai senyai sa ngau tam lak jeng na chao kawang nang kai anyai na sa hatong su tong pa lano ya ha ma chaya ya ha ma myang ha su lak jeng na mui man ya ayan lak jeng na wang tang kawang nang kayo se deni linga chuan tai lak tai tam li yungan ba kawang nang yaksa da sima tama wang tang kawang nang yaksa da phanapha jisu man yo poi tolana seu pa nang mong yo amen sau san yu anyu da minyong panang lai yang yo patam bucina teman taitam le iha taitam beli momai ngau ilak nyom pa sa momai ngau ilak cina nyom pa de pak aptam nam Wang Shampabut Tenyi Bu KBCM Youth Ministry Annual Day Taidam Chongpa Hayanga Konyoba Aniyo Paibu Yen Kamoyong Bu Subulan Aniyo Pumenok Kadalan Moilan Mong Mai Se Hado Taidam de Yelak Papua Yaknang Alo Ngau Wang Pang Bu Mong Mai Ngau Elak Jingna Se Yong Bu Ichi Hayang Boy Tenyi Yong Bu Special Tang Shimlan Jingna Se Wangkem Taidam Yak Bunyi Konyong Olelak Jingna Pumainok Tong Buki Teman Fai Pacai Wangja Youth Secretary Speaker na Pai Ngonang Tau Kema KBCM Kaya honor na Myang Yahubu Hadau Jingna Yongnang Anyay na teman Jingna Se Kada Ala Yichi Teman KBCM Youth Director na Ngoyang Jam Setuiling Sosa na Ngobu Kada Cha Ngonang Hayang KBCM Macam Setuiling Sosa na Ngoa Aniyo teman Fai KBBB de Youth Secretary na Tenyi de Ngoy Tuiling Paibu Tau Kema teman Fai Pacai Wangja Kibu Aniyo Akibu Aniyo Youth Directors Experience Ngobulan Ngok Bulan actually die hard Hado Youth Ministry Jingna die hard core lanaja leaders lan and we are very privileged to have him as our speaker this morning Tau Jingna Pumainok Kaya teman dang da paibu pone ya bu jingabo hingau ja phau nang jingmelam leng nang tau da lai lak jenis tong nang teman Fai speaker Fai Ong Bu tim nginang iman jingne hingo yak chai tim ma anang tang mok sengi bu jingne hayang boy on behalf of the youth ministry hayang KBCM menme noman Pai Bu welcome me ang ya nang jingmelam ling noman so jingme jam yong haulak jinna se tong nang hayang jimbu bu menok kunga imano pone ya ayak pakok ya thank you kawang mohima
Taitam de lai ha. Taitam nga report pabu hipak. Bracket A me nyanaw ngapya General Secretary and bracket B me Chenao Hongpun Associate Pastor Youth. Sa imide chapem cha sa hipak yalak chinna epatam na. Mui lan den mai tan isi bu tini bu soching wei pa an tini bu speaker ipai ong bulan an niom ba ma wei bu sausan balan reverend lan an tini ombu KBCM Christian amailan awang ne KBCM Youth Ministry ma bu Jisu Kristaya yang salam chaidam nang na tu gi bu hipak amai yana mai phadam bu de ka awang de yalak pa minyong bu pha ha wang peng lep i tamana report linga painang na tining bu wang pengo yalak pa linga pai bu hada report ilak chingna tawa yong nang ana hada report lili iya ta wan da ajeng hallo ne ok hayang ba shot nan na ye eng ba ajeng nan na shot da chai kayo se bu request na meng bu da pangnu hada tu ngawa china tam nang ana hada report lili linga taiwan de pumanok soching suko soching ana KBCM pangnu halan moi lana yak yua New Lom Palom Kaya, Akung Kung Kaya, Toki, Chama Ponga Pai Budeo, Minyong Pabunga, which I net them now. Report Hatoki Ihauganing. KBCM Youth Annual Report 2024. Akang New, Chilalan Krista, Hayanga Pumanok Chine. Aim a youth membership. Teningbu Youth Sangtoi, Sako 1,594. Natan 1,559. Sayanga 3,153 ngok yang ki. Pima tening wangpeng malinga paibu youth toiso youth activities with effect from 24 November 2023. 24 to 26 November 2023 mong ma yopnok dedication title ma youth land volunteers na meng yang ki. 2 ma 3 December 2023 ni pre-Christmas title ngok yang ki. 5 ma 27 December 2023 ni KBCM Babong Fellowship Land 25th years Silver Jubilee Celebration ma om yang ki. 4 ma 14 January 2024 ni Youth Alang Ala Chailebu Taitam ya yang ki. 5th ma 21st January 2024 ni Kohima ma Pastor Installation Reverend Nangom Taitam ma Pumanok Land Pe Om ane Hemlok yang ki. 6th ma 27th January 2024 ni Yopnok ma Social Work ling yang ki. 7th ma 5th February 2024 ni KBCM Youth Executives Orientation Title ngok yang ki. 8 ma 6 to 13 February 2024 mong ma Youth Executives ala lan nok te yop a kem yang ki. 9th ma 10 February 2024 ni Youth Executives High Advisory Report Outdoor Fellowship Camp Picnic tayang ki. 10th ma 25th February 2024 ni budget High Membership Chambu Title ma Youth Lan Kaya Hemlok yang ki. 11th ma 28 February 2024 ni Longpiang Fellowship ma Pastor Installation Reverend Taklem Title ma Pumanok Lan Pe Om ane Hemlok yang ki. 12th ma 3rd to 5th March 2024 mong ma Nokti Mission Program de Youth Lan tayang ki. 13th ma 7th March 2024 ni Youth Office Construction Budget jingna fundraise nya Fish Project le yang ki. 14th ma 9th March 2024 ni Pumanok Orientation Title ma Om yang ki. 15th ma 14 to 28 March 2024 mong ma Committee Hat Pali Thursday Fellowship Service ya awang yang ki. 16 ma 15 to 17 March 2024 mong ma KBCM Pumanok Revival Camp Volunteers nengok yang ki. 17 ma 24 March 2024 ni Youth Office bilak chingne Youth Service panaya yang ki. 18th 29th March 2024 Good Friday ni Senior Citizen Home Lan pa yopa kambu taitam ya yang ki. 19 ma 30th March 2024 ni Anti-Social Elements Day item Yopnok Compound Maya yang ki. 20 ma 30th March 2024 ni Esther Sunday ni Langsa Hill Children Home Lan Pe Yopa Kambu item ya yang ki. 21 ma 2nd to 4th April 2024 mong mangop bu Passion Week item Lili me Youth Lan Kaya Kalai Hautam yang ki. 22 ma 15th April 2024 ni KBCM Youth Ministry Hai Toime Youth Ministry Land Fellowship Exhibition Match Titam ya yang ki.
23 ma 16th April 2024 ni KU Apex Podi hai KU Mon Unit lan pa yo pu hipak ya ne tayang ki. 21st April 2024 ni Mon Town High School lan pa combined service ya yang ki. 25 ma 23rd to 25th April 2024 mong Manam Ministry kaya Life Transforming Bible Teaching Seminar organized the Mengpu ma youth lan omyang ki. Serial number 26 ma 28 April 2024 ni KBCM Women Seminar title ma youth lan hemlock yang ki. 27th ma 28 April 2024 ni Pumenok Choir Land by Fellowship Sunday yang ki. 28 ma 29th April 2024 Nokti Mission Center Arunachal the Pastor Moba Shon Putaitem ma youth land om yang ki and hemlock yang ki. 29th ma April hai me likiang mong ma street revival camp committee walk 6 committees me yang ki. Serial number 30 ma 4th May 2024 ni KBCM staff coordination meeting ma om yang ki. 31st ma 5th May 2024 ni Youth Choir Land by Fellowship ya yang ki. Serial number 32 ma 6th May 2024 ni HSLC topper nya na nolem pai yopu hipak ya yang ki. Serial number 33 ma 12th May 2024 ni Ladies State item ya yang ki. 17th May 2024 ni Yinchong Mission Center Arunachal ma Youth Land Seminar ta yang ki. 35 ma 19th May 2024 ni Gospel Pit contest item ya yang ki. 36 ma 24th May 2024 ni SP Office ma Police Land pa Yopu Fellowship ya yang ki. Serial number 37th 27th May 2024 ni Ninu Mission Center Arunachal the Youth Director nya hanaw ngamyan shon bu item ma Youth Land om and hemlock yang ki. 38 serial number 38 ma 1st June 2024 ni Gospel Tour Pumenok Walk 6 villages te tayang ki tai bu Pumenok halan ngo yang ki. A ma Hongpoi Pumenok, B ma Mon Village Pumenok, C ma Lambong Shengak Pumenok, D ma Shengak Tangtin Pumenok, E ma Shengak Mogok Pumenok, F ma Yuching Pumenok. Serial number 39 5th June 2024 ni World Environment Day item camp Plantation Drive Town Wankon Meling yang ki. 40 16th June 2024 ni Jen State item ya yang ki. 41 21st June 2024 World Music Day ni Gospel Beat mang first ngai pu akung lan hem release na mang yang ki. 42 22nd to 23rd June mong ma KBCM Literary Day white pu item ya yang ki on the theme Rays of Wisdom. Serial number 43 24 June 2024 ni pahaje ye wang pastor 6th NAB visit ya pa yo pu hipak ya na ta yang ki. 44 26 June 2024 ni MTSU lan organized na mang pu international drugs against abuse and illicit trafficking title ma om yang ki. 45 30th June 2024 ni Montown Sister Churches lan pa combined fellowship ya yang ki. 46 ma 2nd to 3rd July 2024 mong ma KBCM Youth Gospel Sports meet under the theme won hai wang bu kaya Krista nyuingo hautam to ma ya fan ya yang ki. 47th ma 5th to 7th July 2024 mong ma Youth Revival Camp ngo yang ki under the theme Be Safe in the End Time. Akim ba chin ma yan ngo ya Revelation chapter 21 verse 27. 48 ma 7th July 2024 ni NBCC Youth Day of Prayer ma yo pu hibak ya yang ki. 49th ma 8 to 14 July 2024 mong ma KBBB Youth Mission Project Week titan panaya yang ki. 50 ma 9 July 2024 ni second edition Mon Street Fitness 2024 organized by Mon District Bodybuilding and Fitness Association LAN titan ma om yang ki. 51 ma 12 to 14 July 2024 mong ma KBCM Youth LAN Prayer Warrior Ministry LAN pai Chi Kuching Revival Camp de tayang ki. 52 ma 14 July 2024 ni KBCM Youth Revival Follow Up titan ya yang ki. 53 ma 26 to 27 July mong ma Students Ministry LAN kaya All Montown Students Retreat KBCM Yopnok ma ya wande KBCM Youth LAN Volunteers ngo yang ki. 54 ma 26 to 28 July mong ma Tamong Fellowship Revival Camp de tayang ki. 55 ma 4th August 2024 ICEO Mon LAN Fai Fellowship ya yang ki. 56 ma 11th August 2024 ni Youth Yaktoy Handicraft Chambu Taitam ngo yang ki. 57th ma 14 August 2024 ni 70th Sepupa KBBB Youth Convention host pu Manyakshu Village Pumanok lan pai yo pu taitam ya na tayang ki. Serial number 58 ma 18th August 2024 ni KBCM Alumni lan pai fellowship ya yang ki.
59 3rd September 2024 ni China panwang NEET MBBS exam qualified na meng buching na minyong pa yo putai tam ya yangki. 60 12 to 19 September 2024 mong Thursday fellowship to wet waya yo pu hipak ya akem yangki. Serial number 61 me 14 September 2024 ni KBCM Youth Cell stay ngo yangki. 62 15 September 2024 ni KBBB Executive Secretary Pahaja Reverend Majin Nokta Yop Netayangki. 63 ma 17 September 2024 ni Swachhta Hi Siva 2024 launching program Mon Town Council Hall Maya Puma Omyangki. 64 ma 22nd September 2024 ni South Korea Mapu Missionaries Lan Pabu Mission Tremlay Mapu Manok Lan Pe Omyangki. 65 24 to 27 September 2024 ni convention participants Lan Nokta Yopu Hipak Yak Ne Kemyangki. 66th ma 28 September 2024 ni Konyak Laong mo me KBCM Youth kaya ta ya pu how pu significant act mamaydam ya yangki. 67th ma 29 September 2024 ni Tobacco Free Youth Campaign organized by District Tobacco Council Cell DTCC National Tobacco Control Program Mon District Lana KBCM Youth Fellowship Yop Nok Maya Puma Omyangki. Serial number 68 ma 8 to 10 October 2024 mong ma KBCM Youth Lana Outreach Ministry to sponsor revival at Nepal in November fundraise chingna night bazaar Bazarland area ma organized na Mengyangki. 69th 11th October 2024 ni Tombang Fellowship Lan 25th year silver jubilee title mo Omyangki. 70 12th October 2024 ni Pumanok staff coordination meeting mo Omyangki. 71 13th October 2024 ni Pumanok choir land by fellowship ya Yangki. 72 8 November 2024 ni wedding ma KBCM Youth 37 kata lan kaya toilingan nan payangki. 73 15 to 16th November 2024 mong ma Kajia Baptist Church East Morang Nepal ma KBCM Youth Ministry kaya revival sponsor na mengyangki. 74 serial number 74 ma 17th November ni Telkuri Baptist Church Morang Nepal mapu missionary Pahaje Pangong hay sausan yupalan pa yopa kambut ya yangki. 75 23rd November 2024 ni youth annual meeting ngo yangki. 76 ma 24 November 2024 tini KBCM Youth annual date item ya yangki. And serial number 77 ma 2024 wangpeng ma Mon Town mapu hospitals lande pen 10 times ma yop neta yangki. And serial number 78 ma 2023 November to 2024 November mong ma Nocturne 109 the KBCM Youth Lan yopa kamakem yangki. Serial number 79 ma KBCM Youth Lan yo malipu hay taksang bulan de yopa kem yangki. Serial number 80 KBCM Youth mabu theology nyaune tai bulan hay youth executives lan nok yam bude yopu hipak ya anacham ma pa bayangki. Serial number 81 ma 2024 wangpeng ma KBBB kaya ninga tampu toy so lili ma yisai balinga payangki. Serial number 82 ma KBCM Pumanok kaya ninga tampu toy so lili ma oma pay analinga payangki. And serial number 83 ma 2024 wangpeng ma youth convention Monyakshu village ma cham yangki and KBCM Youth Ministry kaya to buhingau hakango yangki. Scripture knowledge high school ma first, praise and worship song ma second, missionary project amount ma first and a general report ma first. Reported by Nyahana Ngapya Konyak, General Secretary, KBCM Youth Ministry, sir. Linga pa ibu to isa hakangot nang. Hatawa tamana Youth Ministry sa lingama ya okha sipu hayang boy hami ibu ki KBCM Nyulom Palom. Akung kaya moy lana yo pa chambu, singengin ma chambu ane simalambi ma chambu kaya hado oka pa ibu nginang. Tawjing na moy lande Youth Ministry ma pu yo nga mong ma ibu minyong pa bungaw yalak pa chay na tamnang ane ngay wango yalak pa hado tokte anyay na chamling lakching na moy lana yo pa cham ha ane hado yo pa cham ngo kay ane hado ki iling ha o sem report hado ki apa tamnang minyong pa na. Bulan dan nyimai, Hongkong Buddha Wang Sempanang, Wang Peng me ling bu tui na yang ibu de yong lau bu ngonang, yang bu hadau sa Secretary New Papu me Hongkong Buddha yang ngonang, yang bu repeat na jam yang lak, ya Papu, ya
report มายุ่มบุให้ตัวจริง personal ยุดไปจำอยู่ลิงบุอันนี้จริง personal เราเก็บมาไปบุลิงไปบุหาตัว report ให้ตัวพาหุนังตัวแค่หาตัว report พาส่งมายงมงไม่หลักหาตัวเงาจังวันนังหงนี้บุเลี้ยงตัวบุหัดปามาตัวมันNepal mission de KBCM Youth Ministry ka ye revival sponsor na meng ha se ato tayang Gachia Baptist Church ma tuman yong may taidem ya so yang ki ayang ato me tuman de yong Gachia pumainok to mong may buwe KBCM pumainok office ma chin de yu pumaangkay se pumainok office ching ne tuman KBCM pumainok da do yung may nyanyang pangonang itangha atau teman KBCM pumainok da papu atau certificate atau jangonang anyo yelak pe ope atau Nepal map ngilak kai kawang mission calo na tailak cine moyla na yupu macampa se atau youth ministry kai ope atau map ngilak kai yupu mo ompayo se KBCM Youth Ministry office manglak cine Nepal map cha phayang ngonang to kay iman mong may buwa pabu hengau awang na pangyada to China tamnang o yan na yup chamya bay yung mong may anang numan na yupu kaya to revival yung may soyang ong bu yin yi bu ngawlan pay wek ka kay tamnang sausan pa ni tuman youth digon in charge anyo mission secretary imnie wo yang tuman 22 tayang ki ayang ayong maya ong bu no manda tau ngawlan no awang na China tam nangki 2024 wang peng ma lenga pai bu KBCM Youth Associate Pastor report sa kangonang sa ibu kongko bua ngonang ayang bu to kongko bu repent min i tau mayo om bu nyi ngonang KBCM Youth Choir lan pai hem nyawalaya anu spiritual tramlay ya painang nyima youth lan fay okpusena kawangau nyawalaya ya painang atau sa bu mayum bu atau nyingonang alolan mabu yang ngonang bime pumainok taitem lili me bulan seyang pumainok special taitem lili me maidam ya painang nyima napchay morning devotion ya putay tema may tam ya linga painang lemma associate pastor de jamne hatlim ya yacha service ya jamyang ki pelima libu mangmutay tem hay mong may mo tay tem lilima pumainok pay painang number C 1 ma kengonang KBBB tay tem ma pai bu hai lenga pai bu tui saulan siang 1 ma KBBBY convention tay tem lili ma mai tam ya ma pai nang 2 ma NBCC fasting and prayer tay tem mai tam ya yang ki 3 ma KBBBY convention board meeting mission center ma yang ki 4 ma KBBBY missionary project taitem ma maitam ya linga painang 5 yes to life ministry linga painang 6 anti social element day taitem ma maitam ya linga painang 7 youth sports ministry KBBB kaya nyinga tambu ki may tam ya linga painang 7 or 8 KBBBY student ministry combined retreat taitem ya KBCM yum nong man namno tamyang ki 9 me KBBB nyinga tambu ki World Environment Day taitem yutlan kaya KBCM yum nong man namno tamyang ki di me yupa kembu tui saulan yang number chame nyawle yupu 13 times age nyu yang ki
Tu me tang sim lande nyawa laylak jingne noktan de with the way kempu 115 nokte tayangi. Lim me hospital visitation 19 times me visit nameng yangi. Peli me metric kai piu pas pulan de yo pua kata pan de yo pel tam yangi. Nga me lipu noktan lande yup ne kempu. Tat walk me noksalan fasting ay prayer te jamne hipak pabu noktan nga de payangi. 7 me nok jawa yupu me umpu peli me te yangi. Tat me bai kai kari te yupu me umpu lim me age yangi. Tu me school de tae pe na lan jingne yup tambu 12 times. Pan me tukan ala epe pe yupu lim de yup yangi. I me alo tu saulan siang number chame jail visitation ado jail chaplain pa phai chame I de chamne ong yangi. Ni me metric falak student lan kata peli phai nok me lom me yupu hipak ya tam yangi. Lim me Secret Heart School morning devotion taitem me kawang ngau nyau lay yupu hipak ya tam yangi. Peli me chokai mok pulan 47 kata phai lom me counseling fayangi hado yo mabu kata walk monglip yang sa yup nok me payangonang alo landa anu yalak ba aga lay penang. Nga me Dimapur Hospital de maya yang ngopu de yo pakemlak jingne Dimapur Youth Land Fai Chamse visit ne tayangi. Walk me police station mon SPI staff land kongkom pu phai fellowship ya yu pui bak ya tam yangi. Nyit me non Christian youth atam land phai kawang pungau mai tam han yang nyawale yu pui bak ya tam yangi adoa 5 times me iman de counseling pa bungonang. 8 me Bible nyobu student land kata peli iman student ministry supervise ne mengyangi. 2 me ES alap afai inok me yacha fellowship ya atam yangi. F alo pumai nok te nyawale ne tai buai chame pongbu. Chame Tamong Baptist Fellowship Mon Revival Camp the speaker na layangi. Ni me Dimapur Baptist Pumainok Youth Service me yacha kunyaw atam yangi. Lim me Yaksu Baptist Pumainok te snake cable cha payang to connection falak jine pa chay chinwang tumi ong yangi. Peli me yay Pumainok te chamne podium cha fayangi ayang yay pumainok payo pakembu hipak ya tam yangi. Nga me shenga tangten pumainok me gospel team taye KBCM Yutlan kaya yacha service ya yangi ayang atau me kawangau nyaw tam yangi. Walk me mungyaksu pumainok convention taitem me yangi. Nyit me Gachia Baptist Church West Nepal Revival Camp speaker na tayangi. Tat me Tilguri Baptist Church Kadalan Fai Fellowship ya tam yangi. G number G me Tui lingpu me maitam ya pai bulan siyang KBCM Youth Land Social Work lili lingpu me me painang. Ni me KBBB Youth Missionary Project jingne KBCM Youth Land Tui lingpu me nan payang me painang. Lim me World Environment Day Plantation tui saulili me ling payangi se taning lingbu report akengonang report pabuba Chenau in Hongbin Associate Pastor Youth akengonang kawang teman moilanda moimana tampa. Linga Paipu report Patampu, ni General Secretary, hey, Associate Pastor ni da
ilak pa minyong panang. Report pa buyom teman Nepal de Tawan de youth pastor pa de missionary pa hadaw ngau cha iyang kay sibu ipi yang hadaw JMC mininga teman apong ito hayang boy ilak pa ngai bang okuma teman cham Tawan de tonghap ma JMC mining hang si se okay ilak pa naman hadaw JMC chine tay ngo cái ngai bang bu youth annual day mà answer bay ốc lắc nè thay tâm de lấy ý hết ham lục lắc youth executive in charge channel kayom hay nhà nào ngapon sa ham lục lắc china youth executive land de hipak app tâm nang
Ngomik amai, hemving amai pai lokatampu, Youth Executive Landa, yelak pa minyong panang, yelak pa kawang mikti siwatan mahataw ki lok kayo se chaitam nang. Taitam de la iya, topu hai tak pulan china yublak, Reverend H. Moba Nyompa Kebishim, sa namnolak china Nyompa da hipak eptam nang. Kawang ngau cha hadogi inang, kadong ma ngai bu, panpong ali chia, alek chia, kong kembua yongwan bacing, taulang yongwan bacing na acau ma ngonang, ating lakpu, pumenok kadalana, hang heba panpong hayang molong, kawang kemjing dia apa idike, mong maya ponaya nang kawang anye moy malak, saduman sosan balan kaya, nam no pailak cina se hado hebak, ebnang. Sosan balana, teman ya apa ibu, tithes and offering, na pay wanda, menyibu hacha hati hatlim mongda, tikolan siyong bujing tomano nagalen mongda, yin kembungo yang ke, hadau te mengo punemyang kama hadau putu adam haulak cina se hipak panang, tau wanda jinga tau ngawilang. Sau maya, teman vai hacha hati hatlim menyibu me, hekai sibu taidam ayong teman majengai subu jengna, teman vai tikonan atam, tikon tu aniu tau pan, aniu teman vai sound technician, aniu videographer yapang, aniu teman vai pongyum. Aniu driver ni, hayang aniu driver caa, ngopu teman member naci, teman lili, pumainok mobu, yop bekem yang hacha da 3 AM, 3:30 AM, yop nok so mobu yayong yang ke, tayang teman, alo jeng na yici hayang boy cuan na, kangbu nem, teman Nagaland mengopu mega churches atam da teman jama haka wet wa yeha se teman tayang ke tabu mokchong church te pai do yang ke ani oto mu bua zenubutu baptist church te pai yang ke ani oto mu bua Kohima au baptist church te pai yang ke ani oto pai mu bua Timabur me Sumi Baptist Church ada, Au Baptist Church ada, Mega Churches Landa, hadogi ke meyibu. Iman fai achinga ministry related me interaction atam ngoyang ke, hayang atuman jeng nese, iman atuman mabu singayabu, hayang atumanu iman mabu singayabu atam ngoyang ke. Hayang atuman fai yom okpu, tikonan atam ngoyang ke, hayang boy iman hell ground menyi yom ok, aniu nyia teman fai Pumanok yom kay se tau yang ke di konja leadership training di Nyimia Church atau Tangkol Baptist Church
association theological association lana organize myang yang ataman de nyek pu ma fellowship pastor ni pe cham se om yang ge tau jing ne hadau hat mong ataman ti kon lan jing ne yong bu leadership development jing ne se hipak amai jana ngo ko jaw se anyai ne pu menok te mok se taman kem le yibu aniu taman leaders lan taman seminar class mu ompu aniu taman fai ti konia aniu yutlan fai tayang Nepal ta tayang le yang sa hado tamano hatpa chamong ma achinga ministry leadership building jine chai de kem bungaw lan hado China tam nang to bu ya baibu hado kawang yak ta fanafa taman fai ti kon Simon te yob lak jine se tong nang Hallelujah. Sipsima kimenang buwang dang obu chawayan kawang. Anyena. Yoy lamma. Lende bu hat mongma. KPCM member landa. Boy manbu. Singhingin ma. Yen mokma. Boy lai ma. Ha hing ma wang mana nang song ya apa yang unang. O chawayan kawang. Yakai bu boy mana nang sokatam si. Anyena. Ato ba singhingin. Nang angjung macolak tina sa nang achaw tam pao se. Singin chaw tam yang nang sa chisong no yokwai namo yo. Amen. Kawang moy man pa ating lak pu fai taman kem jing do ong pung wanang hayang atau ki mu ating lak pu fai auyen mahi ima tonya takaten ngonang ge noman jing ne yup pu yalap hayang hado kawang ngau hanghi elak hado dan nomana mai chai ke hayang ating lak pu gaya ayen kawang nang ayen mai damlak yu shot pu shot jing ma takaten balan anio nang jingne tanap alam ja jingne yopu wong bong yang se ibu na miyang kama nang yong pu oklak tau kema tau kawang ngau hadau ki inang hayang yu shot jingme hadau i wanda yong pu oklak iya i numan kawang yongwan ba ngawing na ep yang chailak kai se ima a hayang i siso ma hangi ating hadau ling ma a hayang ia fabu ngau kiang ma na songlak ai se ima a hayang i ngau kemlan kong kimbu chonlak ai se ima a ichip landa tawa paina tambu takaden cha no hoi tawa noman de ngoina yetamlak hangjing ne nang maye tambu ba yongwan ba a tau ngonang kawanga nang da hado ngau Israel di ibu ngau hado inang tau kama kawang song da tuman lai iha hayang kawang song da lai ibu a cha cha pe shmai ibu tuman ayen jing ne security ngonang hayang cha cha pe shmai ibu mai dam lak angan wong khong kembu kawang yang mangonang tau kama ating lak to hayang nang ating lak pu jing ne mung mau balan na balan ya pai balan mabu mai bu tau yang ge ayen jin so balanda ayen pau dampu temana bible mengi yang ge hayang temano practically temana nginang hadau kawang atanap nang da mai damlak toman cham se fanafa yoboi bagya cham siopa achau ba ata ba yongwan ba kawang nang song de hadau manang kadalan ya abai boy hayang wangdang kawang nang song de nang nyilan oyen takadene mahi ime wong yenang ba ngonangge iman nang song de ya abai nang o wangdang kawang nang yolak hango yenang ayen ling ba kawang kai tau kai ba nang chingmai lam lenga oyen nang da kawang se nang song de bai oyen na ep yang ngonangge oyen mongjang ep yang ngonangge awian kawang nang sisoma ating lakpu bay kema tanap tanangge awian nang ngau kiang lan kaksuwe chonangge hayang hadaw landang ma takayden nang ichip lande son bukibu
hadau tak haden sona jidam lakse nangau inang hangchingna mai tambuba yongwan ba kawang nangai se tau ke menang kadalan hangsen yong ngonangge anu kasi yaha wangyang wangye amyanga lama tak haden tambu Nazareth Jesus Kristus ma iman yan mabu iman pemabu tau batak taido haleluya wangdang kawang nang menma nang kadalan ya pai bu mai damba na pan bu ebadamba hayang amig mau bu nang ebadamba yaha matakai den bu esai wangdang kawang nang mai damba hayang anu kasi yaha poyanga sayanga angbu Nazareth Jesus Kristus ma lana damba Jesus ma lana damlak angan wong wangdang kawang nang mabuyu boy hayang amai huya tuman yoma chuta ima to nyaya hadau dakai den se yichi hayang boy shibu yamai habu yamai dulu yamai okpu restless mai au yan ngonangge achau ba ada ba yongwan ba kawang nang ya Allah hangyo yanang nang iman chude wan ban yomdo iman kan mong yomdo hayang sulubu ba kandang ngoi se kawang nang chondo hayang hadau maidam lakpa angan wong kai chonsi hayang wangdang kawang ayen jinso bungonang ka pabu ba nang ngonang tau kema tenap ayen jinso ngobe wangdang kawang nang song da oyen pai nang ye nang ayen oyen aniu mang myang lama mong swibu ya pai pai ngonang ye Nazareth Jesus Kristus ma anu kasi ya mong swine dambu hadau ya chang dai dam nang ayen kawang nang yak pa na babu nang yak di simadam nang hayang nang yak mo ba hiu yak bu yok la hadau yan yibu ngaulan amazing na wang nang kawang nang yak fan fa yup nang taulan so ba nang mong ye amen Shotke. Topu nam no tambu hai tak bulan China yo patambu nyom pada yelak paminyong panang yelak pa teman taitam de iya taitam number 3 Polok Music Committee in charge chairperson hai secretary sa Polo lak China Music Committee lan de hipak app tamnang Don't think about it, just move your body. Listen to music, sing oh, eh, oh. Just move those left feet, crazy. Anyone can do it, sing oh, eh, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder.
polok tambu akunde yelak pa minyong panang kawang moi heman tambu hingho yelak pa I chingna se yelak pa ngoi klak hipak mo taki chon ngok heo se yo pa tobu phe chain tamnang sa taman akyang nyu dang painang konyo lak speaker sa konyo lak china speaker pa da hipak app tamang anyo taman I ponya buna taman moi lan cham yong ha Mulan shoot kay teman pay wangsim pabu ni bu akungwei ba niom ba associate pastor ni fellowship pastor lan Sausan balan Sausan yulan KBCM jing nyui bu ai ayong lan singhaiman balan apa jelan simba ai halan angaulan Muilanda Jisu Kristama tinok nok sama bu ani teman pay mission center mabu ani apai ong bulan teman tim mabu Kristama salam ngaulan awangna China tamnangi teman pay ka wangau ya apai choma awangna wong pongau ba chani hadu kia ini tamunang awang ba ma teman pay statistics hadu sangtui tani youth report ma sangtui pha bu teman chai yang ge chai bu ma yong a sangyak ka ya si bu de ha cha lim phe ching han ye ya sakona tan sai yang tang simlan hadu ki sangtui pha bu nge yang ge hayang bu teman au ba hadu roughly mun down hadu chila teman au ba tai lakai tai bu ne meng ma hadu sangtui ya hadu phe mun down ma ching nyui bu konyak naw ya naw silan hadu ba siong se tai lakse ngok kalak se hadu ki tai nang tàu youth pastor nó ngoan tiêu youth director sẽ minh là tàu kia ngoan tiêu ông sang nhắc cả tàu chỉ là sẽ linh sĩ bu hay ang boy tàu yok pa tàu kia tai yang ki sao tàu statistics tàu man ya ok pa tàu kia ngonang hang na tàu tu man KBCM ha cha lim pha bu chỉ là sẽ anh chinh yu tu man chinh yu sa tăng ki bu mon ki bu tàu minh yak su ki bu chang lang su ki bu alo town example teman phe aboy ki bu tazit ki bu hatola na khonga khowak pong haja pong pha bu matama hato shai jim bu meng ma total konyak tangsim lang sang tu ya NBCC the pha 36,000 hengonang hayang bu teman au batai la kai tai bu meng ma konyak tangsim lang 36,000 ba yang ngok lak tau phai siong se hado ki ngok lak tau jing da sa tani hato ma chim ma ta bu như hay ba lan tiêu tăng xem lan thì ibu chi hay yang bu hatu như hay ba lan da hatu yo buto bu hatu ngau cha hatu ki China tam hunang mi naga phai jum wanda naga phai board meeting ma ngau wanda ane taidem mo om wanda tamana chat ayong ai naga yo ma chat ayong ai sa ba hay yang boy hatu baptist membership hatu youth sang dui ani in general sang dui hatu ibu ni meng ma hatu ibu ni meng report pha bu ma taman sa shui cha hatu ki ngai nang hayang bu alo ma pa taman siong siong nang ka taw ngo si bu da sa at ngoy hado statistics hado manya ok bu hado ngonang to kan yu hay balan da yo bu to hu bua yu jing o up ane yu colony ma bu hado yu hay balan da ka talan da ngaw yang ngai wang mo wang pa hado statistics yong may ya yang hado singhangin phalak kina chamba china se ibu yi hayang boy konyak tangsim sang tu hasin ngo bu yang no se các sư bu sinh lắc chính là se hà đâu cái pha lắc chính là se yui sim ba de yui phải chăm se chính yui bu hà đâu có nhắc nóc sa de mun town mà chính yui bu de hà đâu ngào bông tâm cái anh này KBCM membership baptist hà đâu membership ya yang man pay bu ni mang gam num chính de ye yang num man ngo bu yui mà ye yang hà đâu membership pha lắc ta pi yo se tu man yui chính o yu pi dio đâu kia ngào cái yo se number cham KBCM dah ada yo putobu hadu cha China tam nangge ni subama teman pai rehabilitation ministry hadu KBBB youth ministry ka ya hadu linga painang chokomok pu landa namanobu pautik pu hadu namano painang namano pai bu 2019 April 22 ni lunch na myang yang hadu kia ya atai bu sao ya lak pa hadu ministry ya painang Wang beng atem, hatau kia ma Taiwan de, linga Taiwan de, acing ha asok yungui buongo yang ge, apong ya tau buongo yang ge. Hayang bo tening, hatau December mo wanga, hatau ma teman pai acing ha, apong tau selu se, semai se, ling lak cina se hatau kia DDSC, District
de-addiction center. Hadau KBBB mission center ma hadau integrate na meng yang onang linga ta lak china se. Hadau ma detox sa yu ngok lak detox game. Hadau yu ngok lak tau phai ma rehabilitation ane yu ngok lak game ni ngonang nok ni nyu ching ni ngonang siang hadau ki nam nok lak counselor lan doctor he nurse so appoint meng yang hadau ki technically hangi ngoi ape spiritually hangi ngoi ape hadau yong mayan nam no ta lak china se hadau tai dem cha hadau ki tai bu ngonang ane hadau akung wang yang ngonang tau khema hadawa 15 bedded chingna heng ngonang 45 days chingna se ka ta pan banga he ya bu oklak ane hadawa free of cost ngonang ngin ye pha ba free ma payang au hi mai hu ape payang hadau ma ngolak ngoyang treatment ya lak siang hadau ke nam no yang ye lak ngonang fees ane registration hadau ki bhango ya lak free of cost ma hadau ki nam no lak china hadau timbu cha ngonang tau khai hadau da pay lak china se teman ka talan naw ya naw silan hang ka ji ibu sang kan sang bong meng ngok bulan iman numan hadau kan de refer ne meng lak china se hadau china tamlang ane như hay balan na sa half force na meng yang ye pay lak yuyo mong yang tawa hako may lak sa taipu ka talan shun kay ane như hay balan yo yutlan yo shausan balan yo hado ha hing balan iman tawa hako may lak sa taipu hado chutai ngai na tam yang hado chutai pay na tam yang hay sa ibu DDSC hado da shon lak china sa numan da yo betobu hado ngalan China tam nang teman pe hado 15 bedded hado wang gua sa December 1st ma hado kia wang ya atai lak ngunang to khe ma hado sa akung wang lak hado chiang singna tambu kia ane hado kia chona tai klak chau sa numan da hado DTSC chiang mu district de-addiction center hado chiang mu hado China tam nang ge teman pe ka wang ngau so ma pai bulan teman yo hem phaja hado ki lok khunang hem yo lok pa ka wang ngau ya pe la ka chinga mong di hu bu ching se hem lok lak ching se ape cham sa ong ha se yang hado ma cham sa ape ngok bulan ape sau shan bulan iman ya ong yang ngonang tu pe cham hado kan pe lak ching yo pu to chane nam Hello. Tau hay sing yang apai ong bulan ye sing budu meng kema tau ye mela kai apai ong bulan so kono hadu ki sing na tam hunang teman pai udo kem yong bu pa je khamba ukha ka dang onang sa MTC ma associate professor na sa hadu ki assistant professor na sa hadu ki onang teman pai channel ting lei jang kham ka dang onang sa child evangelist na sa hadu ki onang teman pai channel pang dei yo jing ka dang onang sa students chaplain na sa hadu ki onang channel mantok tang yu kadang onang MTC ma office assistant na sa hatu ki onang teman pei channel humang yong hung kadang onang sa teman pei KBBB accountant na sa onang mumin iya teman pei garo kadang onang asam mabu tespur mabu onang MTC students na onang gider kong lak chin sa teman pei cham ong asi ibu chin sa hatu ki ong yang onang sa teman lok lak hem hadawa kadang yu ma yo bu khum bu nyui hadau si ibu nyuda akan pi da kem yang ge hayang poi hadau ma ating pa ka wang ye tau khai ma tau yo po hadau chi su hadau ating pa ka wang i da hai tau ma kham lak i da hai tau yo blak si ibu hadau hem teman pe lok nang the shrine of plenty, but
Just there's a dark and empty shadow. Oh, promises that turn to light. The cards of earth felt and betrayed me. You alone are true and light. And when she's dead, your bekena ikaye yene amna asisema ala kapang yena chisuma asay opunila asisama kawang yena chisuma asay opunila. Teman baik, kau ngau tu kia hilang. Oba Jisu, Kaisaria Filipi katong ngui, ia yoi penlanda tong. Katalana, kata aha au se inangi, imana chan, atame inang baptiba John. Alaulane inang Elijah, hayanga alaulane inang Jeremiah, Ijimaa. Hibalan yome cha se inang. Ia imanda i. Hayang boy numana tau au se inangi. Simon Peter jane i. Nang ayen kawang aha Messiah. Hatua kawang ngau ngunang. Yelak pa teman pai Timothy. Teman pai sausan yu e yang ke yelak pa akanja. Hatu ke teman pai inang. Verse 12 hatu kia Timothy 1 Timothy chapter 4 verse 12 hatu kia yelak pa teman pai inang.
nang naushi atau man naushi se payang onang hayang pui teman mui landa salak cine se nang naushi nauya yeji kama Christian lan hibak awe ong yi yesi ne tatam haboi ngau ma ayen wang lam ma kan bu ma ating lak bu ma chau shi bu ma meng balan so ma nang lepu chane ngodo atau kawang ngau onang kawang ngau teman mui landa mui man patau yupu hibak yak nang chau ba yen kawang atau hibak nang yelak pa temu cina sembin bu pa pui nang katalan pe chau ba yen kawang nang ngau yong lubu yong meibu yong tau bu chau ba yen kawang hadu ku inyai ngau nang rapa chun pa oh yen oshina chau ba yen kawang nang kristalan pa yang ngoya pe yoi pai shubu lama nang ngau chaya yang nang bu mo hei man to yang lak cina se chau ba yen kawang nang tuman pe pa ho shu pe nang rapa chau ba yen kawang yelak pa nang shaki jana se nang chun pa se nang ngau ngau e ba wong yin nang bu cina se wong yu chỉ số mình mà vang tăng cao vang để giúp năng gì hạt đua xéo uba năng mong ấy yêu amen teman phải tự nhiên ngao lắc trên đó sẽ phải yang ngộ bùa cao vang phong tàu bu tăng sum túi sâu hạt đua ngao lắc trên đó sẽ phải yang ngộ năng túi sâu để giật tay với tàu tự nhiên teman phải cao vang phong tàu bu tăng sum hạt đua mà ya phân yang teman pay túi sâu đemu pay lak hayang po hatu maya phanyang teman pay hatu kia ngau hunang hatu ka wang pong tau bu hatu teman pay mo wang mu hatu kia 2023 mo wang hatu kia ngau pay bu ngau jang unang tu kai moi la na sa ba hatu ka wang pong tau bu chiang hangki bu da ibu experiencing God together si ibu hatu hangi de ibu hatu teman ni pi se nyum balana konyo balana ngau do bu da hatu definition mùi lan hạt tàu kia trái ngọc lạc sa tiếng lạc tây năng mong hum tây năng apong tàu bu knowing experiencing hạt tàu mà teman te ibu knowing hay experiencing yu yu ngonang sing bu yu yu ane teman pong tàu bu yu yu ne seng ngonang tàu khai tani teman phai yang ngọc bua pong tàu yang ngolak kawang pong tàu yang ngolak kawang pong tàu bu nau ya ne nau shine tang shim ne ngolak chine sa hạt tàu kia teman topic hạt tàu kia phai yang ngonang hạt tàu baya phan ma hatu ngau mu ya phanyang tani teman phe kawang ngau hatu kia ngau lak hatu mu ya phalak chin sa Texas sa teman phe ibu First Timothy chapter phayang obu chapter 4 verses 8 to 12 hatu chang olak ani tau phe ma teman phe bungau mai Matthew apong pan bu wok aleng pan ba lim bu ta verses 13 to 20 mong ma bu hatu ma ya phanyang tani tau kawang ngau hatu kia ngau lak ngonang teman sa 12 ngoi lak chin sa hatu kia onang hayang boy minute atamong ma 15 to 20 minutes mong ma tawa hatu kia hang hi tim yang ngoi ba shok yang hatu shok no tam yang hatu kia ngau lak chin sa tai yang ngonang to kai moi lan ka bang de yo ba so ta lak chin sa china tam nang gi sa tawe ibu Matthew apong pan mo wok aleng pan ma lim bu ta tu ngoi mong ma tamana o be elaka e wande hatu ma Peter hai chi su ipen lan teman pai Caesarea Philippi ma iman encounter cha meng bu ane iman cha cha tai tong bu ha tau ya bu teman nge ong nang ka ta lan a chiang hang ka inang ge se teman pai chi su ipen lan ta ha tau ke tong yang ge tong wan de iman cha yang ge atame ibu bapti ba John se inang bu atame ibu Elijah se inang bu atame ibu Jeremiah se inang bu ane atame ibu nanga hi ba cha cha se hatu kia inang bu ka ta lan se hatu kia pen lan hatu kia cha yang ke hayang bu chi su ya lak pa iman tong bu hayang bu nu mana hang ka ta inang ge hama nu man ya hang ka ta inang ge si iwan de ipen lan chung hatu kia lak ma yang ge lak ke hatu kia chung ngo wan de teman pai Peter hatu kia cha yang ge Peter chan bu nang ayen ka wang aha Messiah ngonang sa hatu kia cha yang ge tau khai tu mana hatu ma tau yong khoi ye tai ngolak hayang boy hatu ma tu mana sing ya laka Peter Jishua au hi shi who is Jesus hatu yong mai apong tau yang ge sing yang ge tau sing bu jing ne se Peter i apong tau bu jing ne se Peter Jishu de cha yang ge nang nga ka wang shon bu Messiah yen yi ba cha se Peter teman pai hatu kia Jishu de chan bu teman ngi nang tau jing ne se Jishu Peter de hatu kia yang ge tau ba long yu tang ma tau bu mai nok ling lak i yong mai apong tau bu jing ne se
ชาบะเชิงบูจิงเนเซชาจิชัวปีเตอร์เดอีบัวฮัตเตอลงอยู่ตังมาเต้าบาลงอยู่ตังมาเต้าปูไม่นกลิงลักเสเต้าเกียจันปูเงี้ยนึงเต้าก็ฮัตเตอตมันจามอังฮะอังยังตนี้ตมันพายังงบุฮัตเตอเท็กซ์ตมันไปทิโมธี First Timothy chapter 4 verses 8 to 12 mong ma 15 ding we taman na iwan da hado ma taman pe Timothy da Paul ngau bu Paul won na sai bu Paul hado ki ngoya hado ki nang ya hado ki ling ya se hado ki Timothy da ngau bu taman na hado ma ngi ye ong nang Timothy da taman au bale la ka Timothy ayana iya Lystra Darby sa targi mangonang hado targi nyui ma sa atman sa bu at present hado to targi si inang to kai hado nyui ma ngo bu hado kata chane se ngo yang ke hado Timothy inyua taman phai inyua jihuti ka dang onang ane I pa Greek ka dane se hado ki ngo yang ke hayang boy Timothy ma ayan ma tumana nge okwa iya na ha wan demu hado inyu hai ipi ni Eunice hai Louis ni yong mai hado ka wang chiang chỉ số chiang yong mai nhiều yang trong bung hà đâu nào xí cha nè se Timothy cha nè se hà đâu kia tụi mình nghe ông nâng Paul nhí sự bùa missionary journey missionary and came wonder tụi mình phải Paul phải hậu yang gì Timothy Paul phải hậu yang gì hậu yang Paul hà đâu Timothy mà yong mai bu như ngộ wang lâm chỉ số chiang apong đâu bu, cao wang chiang apong đâu bu, hà đâu wang lâm nghe ốc yang gì, nghe ốc yang Timothy de Paul ý phải chấm sơ sâu sang lạc chính nè mentor nè mang yang gì, nhiều lây yang sa teman phải hà đâu Timothy, nào si hà nè ngộ bung, hà đâu Timothy teman phải Paul ý phải chấm sơ sâu sang lạc chính nè co-workers cha nè ý hà đâu kia ya yang ý linh ngay bung iya linga chona iya ngai ba hado pumai nok koren pumai nok ta shau shan lak chine se duiling lak chine se Timothy hado kia Paul shonyang ge Paul hado kia koren da shonyang tani teman phai ibu nang nau shi wan wong au ti u yeshi ne ta tam ngau ma nyungo wang lam ma ating lak pu ma chau shi pu ma nanga lepu chane se ngoya yo se yang sa ba ia mentor ne meng yang nyo le yang sa ba ia ngai tambu hado pu mai nok yom lak china se hado shau shan lak china se hado ki teman phai Timothy hado ki shonyang ge tani verse 12 teman phai First Timothy chapter 4 verse 12 hado ma ya phanyang taw ka wang ngau teman phai hi pa ko yong tai bu ke sok ko hado ki ngau hunang Verse 12 ma tamana sa yalak pa taw inang nang Christian hibak kacai ha tamana naw ya na si sa jibe nang Christian hibak o ye sina tatam ha o ye sina tatam hayang bo ngau ma ayen wang lam ma kan bu ma ating lak bu ma chau shi bu ma meng balan so ma nang lepu chane se ngodau se sa tamande Timothy de Paul ibu kia sa tamande Jesu Krista ka wang teman mui landa hado kia ngau bu monang Paul Timothy de ibu awang pa ngawa nanga ngau bu ma nanga lepu chane se ngoya nang ngawa katalana mui hai man taulak pa ngau ne se ngoya phoi hai wumpu taulak ngau yichi hayang poi nang mangai bu hatu ngau in speech hi bu kai in ngau ma nang ngau ma na mui hai man taulak ting yilak ling yilak alam haulak ngau ne menglak wong pong Timothy nang ngawa phoi wom bu ya apelak yichi mong menglak yichi alau yichi anu wui pelak yichi hayang phoi nang ngau bu ngawa moi heiman ya apelak ngau ne meng ya se number 1 ma ye hatu ki ngau bu nginang tamana Bible the lay wonder Old Testament alang pa chenga chapu ma tamana au balai lakai lai wanda Samuel ayen nginang Samuel ayen hatu Samuel lo taman phai Eli mentor ne meng yang Eli nyau lai yang chongbu hatu naushi chane se hatu kata chane se ngoyang gi to kai hatu Samuel chongbu
1 Samuel chapter 3 verse 19 manyanyang inang Samuel chong hayang yungwan pa I phei ngo hayang I ngau chan hoi ka tok te yai tam Samuel la hatu ba ya phan me chong yang ge kawang mong bu kia ngau bu kawang mong bu kia ling bu kawang mong bu kia I chu ngai bu hangi ngoi ya pai hatu kia ngai bu hatu nau shine se Samuel ayen ngoyang ge 1 Samuel chapter 2 verse 26 mo hatu kia nyanyang onang sa naha Samuel yungwan ba hayang katalan mui nyi mabu sipsi tawe yelak pe jong kawang he katalan mui nyi mabu sipsi tawe na katalan mai nang ki se yelak pa ma hatu kia jong bu ngo bu hatu nau shi chane Christian ayen chane se kata chane se hatu kia Samuel jong bu tu mane nginang tu khe number chame tu mane tu hatu sok no hai pu ngau nang yang koi sok no hai inang ngau ma nanga Samuel kia lepu chane se hatu kia ngoya se tu man phei phola hatu kia tenap teman hatu kia ngau yang onang nyisu ba ma ie ibuang ayen wang lamma your conduct na nang ayen wang lamma nanga lepu chane se ngoya se nyisu ba points ma hatu kia ngau bu nginang tuman nyu ngo wang lam katalan khungtap sisau ma ngo chongbu hanggang ngo nanggi katalan ngi wande hayang wande katalan ngi wande hayang yingi wande nang kandak nang nyu ngo wang lam tau nyu ngo wang lam tau ngo bu nang ngo bu hanggang ngo nanggi hatawa tuman de ibua ambu kan mengoya puyoy yengi bukan mengoya puyoy ngi bukan mengoya puyoy aham pha phayo teman yui kata phayo Christian lan phayo non Christian lan phayo teman de ibua numana lepu chane se numan yungo wang lamma lepu chane se ngodau se teman de hatu kie tumane nginang yelak pemu Bible teman au pa lela kai ang ban Nebuchadnezzar wang lam lam wande jongbu nau shilan peli tuman hatu hipak pema hatu bungau chiang tuman chai hemnang imana Jerusalem bu poyang ya atayang tuman pe Babylon sa Iraq sengonang Iraq sengui bu ngobu hatu nyuima poyang ya atayang ang yang hatu ma iman ang khoma shausan lak chinase ang khoma tuiling lak chinase iman nyit lak chinase naushi mai lak chinase ang khoma iman de wungti ha yang halak ying lak hatu Jerusalem an Israel land ta si ibu hatawa ta chunyo hatawa ta lingyo hatawa ta hayo hatawa ta yingyo si ibu kong kampu hatu Babylon angkoba Nebuchadnezzar angkoma ngayang iman lawya nau si mai lak chinase hatu ngayang phayang ge phawande hatu nau silan belia Daniel Shadrach Meshach and Abednego imana tumana hatawa ye halak tumana hatawa ye chunlak tumana hatawa ye linglak hataw ye chunya puyoy tumana tokalai pha nau ya nau shi yong mai tu mana nau shi wan yong mai hatu ke chongklak tau khai tu mana hatu de min chon tu mana hatu de min ha tu mana hatu min ying se imana mi yen jing ka tok ma yui ba phai yui jing shou ma ngo yang an ho ye chi hayang bo yui ba ho ye ngo bu yui sha ngo bu yui yen jing ka tok ma ta yang pho yang ya ta yang ang yang pha wan de imana hatu de ye chun iman ibu ngau chang yang ge iman ibu ang tumana teman apalana kembu teman apulana kembu teman anyulana kembu teman ajelana kembu hatau Israel me Jerusalem ngobu hatau katalan ya teman kawang ya hatau da ta chun si nang bu tau khai tuman ya hatau da min chun hatau min ha hatu men ying se hatu kia teman phai hatu me chanbu nginam they remain true to their God iman kawang de khak chua hatu kia ating laka hatu me bu yayan ba iman hatu kia ngobu nginam to kan tai bu naw yang naw silan anyi tani hatu me naw yang naw silan awin chim yang ngonang ge teman yu ba phai yana alo tong city me tai ngo wande nang kandak nang nyungo wang lam hanggang o begi hanggang o nangge hado yo nga medro ne meng nang ngi wande nang kandak nang nyungo wang lam yo nga wong pong ne meng nang to het ni ka wang tu man ngau bua hado Timothy apong
peli aleng tat mawanga ibu ma teman tengau bua nang nyungo wang lam ambu kan mengoya pui hang kan ngoya pui nanga nang nyungo wang lama lepu chane se ngoya se tuman hatau ke inang hanghi toku paya pui hanghi ya phan mengoya pui ambu nyui mengoya pui tuman ating lak bu hatau jisu de hatau de khak shual ayang teman de nahawan nemu nyawa chongbu hatau yong chingma khak shua yong yang khak shua apong tau yang tau ma yong yang ngobu Christian lan ne se laya nau shi lan ne se Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel lan yong bu kia iman yungo wang lama khak shua ngok bu Christian lan ne se meng lak chin ne se ngang lak yang lem su ba ma kan bu ma love hatau ma lepu cha ne se ngok tau se hatau ma ibu nginang hangki bu kan bu chiang ibu si teman pe hatau chapter 4 verse 12 ma hangki bu kan bu chiang ibu si hatau ma Paul and Timothy de ngau bu hatau kan bua hatau agape love sacrificial love na phan pa kan bu khak shua kan bu hatau chiang alo kan bu chiang ibu chi hayang boy hatau ma Paul ngau bu Timothy de ngau bu hatau kan bu chiang teman pe agape love sacrificial love hatau chiang ibu ngonang tang piem chiang ibu ngonang tang piem ma hangisi hatau tang piem ma jisua teman de kanbu hatau sign teman de kanbu jing na se hatau me i li bu hatau hau bu ngonang hatau tang piem ma tau khai hatau tang piem talai yang kanbu tang piem ma ya phanyang kanbu tang piem ma lepa kanbu hatau kanbu chiang ibu ngonang ane hatau kan bua jisua nang de hayang ata kan bu ke kan bu chiang ibu nang jisua hang kan bu si ka talan tu man de tu mana bible bungau mang nang hayang ko apong teu lak kinan lepu bungau ja tu ki nang phungam bu sako cha jisu tang de hatau tu man phai ngau keng nyau balan hai pharisee lan ya pe wo ye pe yang master nok bu ba hatau ka ta jihudi wang lam hatau ke pau bu yang hatau ta hangke eleksi chapo yang ya apai wande jisua ka tong mo sho jang hatau ke imana desert nyune meng da buda hatau ka tok ta nyan bu bible ka tok ta nyan bu jong onang bu hatau de wande teman mabu hatau Jerusalem de hatau ta balang onang hatau Israel ta balang onang desert nyune meng da buda nyan nang pai satai bu ja long ka tong mai nyan ok ke ka tong mo sho jang iya ka tok ta pai hatau ke nya na hatau ke ngo yang cham tong wande numan auma anu yenang hatau ka talan awang na supu wang dau long pai sa hatau ki e yang e wanda ka talan cha phe ma cha se ya na tai kem na sa ko nyu sa ang atau ka talan amu tai kem bu si se wanda khong gu mu tai kem de bu tau we o nang de anu se ye ok lak yang ching mai ma tai dau nang anu win de bu si bu khai no kawang teman kan bu hatau kan bu nang hatau kia kan nang ani hatau ma teman pai atau Timothy 4 verse 12 ma kan bu cheng ibu kan bu mananga lepu chana se ngotau si bu hatau ba ya phan ma kan lak jisua kan bu kia kan lak hatau cheng ngau bu tuman ngenang kawang de kan bu nyam bu pai kan lak pong tumana kawang de kan bu nyambu pai ye kan la bong hayang boy kawang de kan bua kawang tu man hatau ke kan bu hatau ngi yang sa pa tu man i de kan na yibu fall in love hatau ba ya phan ma kan la bong sukona tan kan bu ki example na kawang de kan bu hatau nyambu jing na se nyam sho yang hatau ke kan la ki chi hayang boy you have to fall in love ji su pai hatau ba ya phan ma kawang pai kan la bong hatau kia kan bu namyang kamai hatau kia kan kamai tu mana au pio ye bu pinyu chana se mengklak au bia phung ye tai bu hatau pinyu chana se ngoklak hayang boy nyam bu phai chamba phai tu mana kawang de kan bu namyang kama tok pu cha pai wan neng hatau ma ye klak tok pu cha pai wan neng phung tai klak tau khai hatau tu man phai Timothy chapter 2 4 verse 12 ma kan bu man lepu chana se ngok tau si bua jisua kan bu ki kan bu hatau nang ma hayang amma ngok lak sing ne se hatau ki ibu ngonang ane temana yutlana mission tu show wang chai seling ham nang mission week se yang wang chai seling ham nang laya nau silan apa chelan Christian amailang kan bu
hatau ata tangai lak chinese hatau sacrificial love hatau fulfill ne meng lak chinese lingbu hai cha to man mission tu show lingbu wang beng cha ma han mong cha mission lana hi pak phabu ane general phabu hatau ano chi su hatau tang pem ma to man de na kan bu tang pem dungu ya kan bu hatau sacrificial love hatau agape love hatau ata tangai tam lak chinese to fulfill agape love to man mission tu show lingbu ngonang hatau mik tak pui phei yelak pa tamana mission tu show lingbu kawang kanbu ata tangai tambu nang kawang kanbu china sa tawe kawang nang da kan nang gi si yang hatau ata tangai tamlak china sa lingbu mission tu ngonang yelak pa wong nang lingata ha ani yelak pa wong sinang sa cha silon sa lingata lak china sa nang yang kanbu ma lepu chana sa ngodo si bu atman phei hatu ma ya phanyang ibu ne nginang second love ating lak pu ma ating lak pu ma nang lepu chana se ngodo se hatu ke yang ngonang our personal walk na our personal walk with God is more important than anything else in this world teman hatu ating lak pu hatu personal teman yui yang ka hatau kaong phai kembu hatau meu teman phai ating lakpu hatau meu teman de lepu chana se ngotau se hatau kia ibu nginang teman yo pa khumbu hai ita hi pak phabu khaksue yengo okpu ne meng ma au peu ating lakpu ma lepu chana yengo oklak monang yo pa khumbu hai ita hi pak phabu khaksue yengo okpu ne meng ma au peu teman ating lakpu ma lepu chana se yengo oklak teman dah, ating lak pun macam lak cina se. Hatau ki nang to hatau ki itu si buma ngonang. Hayang bu tani teman pay. Hipak ko tay bu kita hatau kong kempu hingga oklah hayang besok kono watau hatau ki ibu buah. Teman ating lak pun macam lak cina se teman awang pameling laka. Hatau basic teman Christian lan cina se teman cina se basic hatau yupung kawang ngau ibu hai cai bu. Hayang fellowship ya pu hadu ke jam se cema yopung hatawa basic onang teman ating lak puma chong lak cina atama acai lana simba ai halana anyu apalana na hipak me ibu cai hamnang tawa taon ma taw mon taon ma jam sa taw ke sau sa ngo taw buta simba ai halana ma ngonang hipak ma teman wau wande ngo wande ibu lanu cai hamnang tawa yom nok te ta ya pu kawang ngau ya cai ya pu ating lak pu hatau kata phai wong senang sa amango nang bu nu man kia yom nok ni jai si ta ya boy ating lak pu am sengo nang bu si ibala no chai ham nang hayang boy bible me ibu ano ating lak pu chai bu hai ibu kata atam ngau yang hatau chai bu kaya hai ating lak pu pai nang ja sa hatau ke nang ane hatau ke teman jam se fellowship ya pu kaya cha de motivate ne menge cha de hatau ki ngo hao hatau ki hayo hatau ki ating lak hayo si ibu hatau chai yang hatau ngi yang ating lak pu hatau ki hai mong nang ja hatau ki chong nang ja tau jing na se nau ya nau silano nyu hai balano hatau ki yo bekem buda kawang ngau ibu da yom nok te pai buda teman yang lak yang hatawa teman cingna se ating lak pu ma chong lak cingna se hatawa awang baya pen hatu basic ngonang tu khai ma teman moilan hatu yopu kawang ngau ibu hai chai bu hayang fellowship hatawa teman mongchang ma teman ayen ma ngo jing nyu bu Christian ayen cha pong na meng lak cingna se hatu inang ge akam na chao shi bu ma lepu cha na se ngo to hatu chao shi bu purity hatau cheng ewan hatau purity allow purity ibu ichi hayang boy nang bum hatau katong yu mai hei hatau bum mananga chau shia anglak wong pong se ibu ne se ibu ngonang sexual purity okay hatau ma Peter da hatau Timothy da Paul ngau bung hatau nang bum chau shi bu ngo ya si ibu hatau katong yu hatau nu sak bu hatau phei nang ayen na nu yitamba nang chau shia ngoya sexual purity hatau cheng ma hatau ma ya phanyang tu man phai ngau bu nginang tini ngani bu ka tong yuma Timothy hipak ko tu man hipak ki mu ngoyang buyang ngo pa sa anyene nau ya nau silan tu man chingne se yong social media chamba ma kong kombu ma hatau purity cheng e wanda bum chau sha ngolak cheng e wanda go for it na no problem
nang he handle na miyang ok na miyang kama just go for it si bukatong yuma teman mulan hatu ge jing nang bu nang sa mobile cha app yang nang website cha ta tai bu miyang kama chamba alo YouTube cha ta app bu miyang chamba ta tai bu miyang nang awang na picture semalam pia teman hatu ating ba mik tak pi ba yichi ba teman tau ham nang ngi ham nang cha bukatong yuma hatu ge jing nang just go for it katong yuma sa ai bua hatu ge nang hayang boy no Christian lan teman de atau Bible ma teman de ngau bua yichi nanga hadu ke yichi hang bo chao shi ngola bongbong nang bum ma yen hadu chao shi ang bu ma nau ya nau shi nanga lepu cha ne ngolak bongbong set an example be an example set teman de Bible ma ngau bua hadu ke ngau bu ngunang teman de ibua nang bum ma kawang kum ching cha sa hadu ke e ngunang hadu teman bai 1 Corinthians chapter 6 verse 19 ma hadu ke nyanyang nginang ane Bible ta mulai wanda Joseph ta tok yang ge hayang bo Joseph tok pu ma yai bu tu mana hadu Bible mu nginang ane Bible ta lai wanda tu mana nai ko na pilak khalak chiang na Mark chapter 10 verses 6 to 9 Hebrew chapter 13 verse 4 mataman au pe ilakai e pune meng kama pila khaya ngolak hatau chiang ngau pu nginang a chau nok yam bu hipak tengui nanga chau shi ngolak hatau wa taman ching sa get chana sa pilak chana sa hatau ki nyan bu tamane Mark chapter 10 verses 6 to 9 Hebrew chapter 13 verse 4 ma hatau nginang hatau khong kom buwa taman pum chau shi ngolak chau sha ngolak chiang ma nyan bu nginang Tengani katong yu, yong hatau kia, ngoto buda, tau yepian buda meng kama, sabu President U.S. President Joe Biden, hatau hipang ma, teman pay same-sex marriage, hatau U.S. legalize meng buda mana, hatau cayang ge. Tengani katong yu mengaibu LGBTQ, na LGBTQIA+. Naya nau silan hatu tau explain man meng ba hatu kong kumpu sing yang onang. Mawang mai tening mai di ma perma hatu LGBTQ lan na iman fellowship ya bu temana hatu ngeyang ge. Hatu ma tikpa ni hatu uniform ya yang ngai bu cina setik palana hatu chiang ma paper menyana ngai bu temana ngeyang ge. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, na LGBTQIA+. Siya hatu kia taibu. Hatu wa katong yuma legalize na yang hango yichi cha. Katong yuma hatu kia chingyu okla ka cha. Go for it. Sa apa social media ma katong yuma hatu kia taibu nginang. Hayang boy no. Bible ma teman ta nyanyang opwa nang bum chao shia angya. As a Christian now ya now shi na sengo yang Christian noksa ma pu Bible now ya cha now shi cha nang hatu kan ta hang response na yang laksi. Hatau kan ma, you hai balan yo, you hai yam landa, hang kan yo laksi, katong you ma sa, hayang boy sa ngai nang bu Donald Trump, U.S. President, sa ngai nang bu ngai wang January ma, ya tai lak pa, hatau pa, hatau de yong against the yang nang bu, hatau pas the yang pa hatau cham, ling yi lak siu ngau chai ge, sa ngai nang bu hatau Donald Trump pa. Tau kai, hatau ki bu ta. Hatau KBCM macam ni bu, now ya now silan, tuman response hanggang ngolaksi. Hatau kan teman moy lan kan tinga ngolaksi na se ngainang. Creation and identity truth. Na, kawangal lingbu miktak pim, kawangal lingbu lingangai bu hatau creation, hayang identity. Hatau ceng wanda tumana. Genesis chapter 1 verse 27 ma hatau nyan bu tumana ngiglak. So God created mankind, na, in His own image. Iki lingyang ge. Lingyang iki lingyang si yang hatau mayelak. He created them male and female. Si yang unang. Sako natan sa hatau ki lingyang ge. Creation. Ano hatau teman jing identity. Sako natan. Hatau ki identity hatau ki payang kawang hatau ki lingbu unang. Tau kai teninganyi hatau ki ngaibu LGBTQ IA+ hatau ki bu ngaibu semalampi hatau kan ma teman nawya nau silan new hai palano teman tai lak na senganang hatau ki bukan ma teman confused na yemang lang na senganang hatau ki bukan ma Christian yongching teman the Bible ma hangi nyanyang ngonang ge hangi teman yongching hangi ngonang ge
ฮัตโตมาคักชัวจวนยังกาวังตมานะอีเกียเลี้ยงบัวสกุลนัตตันเลี้ยงบัวสกุลนังโอลักนัตตานันโอลัก male and female นะฮัตโตว่า both are equally important กาวังจริงนะเซ่สกุลยัง importance นัตตานุยัง importance both are equally important no one is higher no one is lower มุนียจากอีบุ important พายังเลี้ยงบัวนะแต่แค่กาวังฮัตโตเกี่ยเลี้ยงยังไปฮัตโตกันเด้ legalize นี่แมงลักที่นั่นเสียฮัตโตกันเด้ชูบูจะฮัตโตกี่ยาบหังโอจิจ้าเสียบุฮัตโตกี่บุ confusion มาไงนังตัวกันมานาวยานาชิลันตัวมันมวยลานูกันติงลักเนี่ยเสียไงนังตัวมันอายันมานะสกุลจ้านัตันจ้าตัวมันอายันมาจิซูคริสต์ reflect นี่แมงบุจิซูคริสต์ชิงเงี้ยเสียนังให้ยังเต้าฮัตโต God identity Christian identity ฮัตโตชวนยังฮัตโตยะยังตายบุนาวยาเนี่ยเสียนาวชินแมงลักที่เนี่ยเสียงังลักที่เนี่ยเสียตัวปุ่นงางนังฮัตโตยงเราเงาลังนวชิบุยังปุ่นชอบคนโน้เองตัวฮัตโตแต่นี่ปุ่นงายะไปยังฮัตโตเกี่ยงเอาตั้งนังกิมนาตัว text ฮัตโตเกี่ยอีหุนังตัวใครตัวนังเทอีนังนังอาปีเตอร์ให้ยังตัวบาลงอยู่ทางมาตัวผู้ไม่นกเลี้ยงลักให้ยังลีบุตาดันวงฮัตโตยกลักวังตังอังจิงปีจงยัดมีตัวนังเดพาลักให้ยังหังฮีกาตงยูมาชาลักไอฮัตโตวังตังมีโอชาลักให้ยังหังฮีกาตงยูมาลันลักไอฮัตโตวังตังมีโอลันลักฮัตโตว่าตมันไปหามีตัววังนังอาบุปุงเอาปีเตอร์เดจิชัวเงาบุเงางนังมาทิว18 and 19มาตมันไปฮัตโตเกี่ยงนังปีเตอร์กายจิชัวกาวังอามาสายาเสอปงไม่ตัวบุกี้อปงตัวยังเงามาอายันวังลำมากันบูมาอติงลักบูมาให้ยังเจ้าชีบูมาอายันปุ่มเจ้าชีบูมาเล็บปูจานเสงอปูตังชิมลันให้ยังคริสเตียนลันเสแมงลักที่เสงังฮาโอเสฮัตโตกาวังเงาเพนันเพงตำนังกาวังเงาตมันมวยลันเดมวยมันปะอาเมนเงาไม่มาอยากพันยังหังเกิดมันอายันกาวังเงามาอปงตัวมางอลักเสเงาตั้มบุชินาเสสปีกเกอร์ปาดฮิลับมิยองพันังนางอายันนางมินิสทรีให้นินกซาเดกาวังพาฮิลับมวยมันสิสาธมันไตเติมโชว์ไปนังไตเติมเปิ้ลตัวเติมลกหลักลุงเติด460ฮัตโตงานงนังมวยลันฮัตโต460เอปตันโอเกฮันเดอร์ตัวตมันยปุ่มอมลักชินเสยปุ่งเอามึกจ่ายฮัตโตเกียอีกหนึ่งแกบิชิมยูทมินิสทรีเอสเวตพาสเตอร์ยูทมาวุยองบูตั้งชิมลันยันให้ตุยชาวชินยพะ points อิมวังเป็งอากุมเดไปงวยนังตัวเข้ามาสกูลน่าลันมาบู exam พาบูฮิปักงวนังเวียซาพาบุฮิปักมาอันยูเวียมันพาบพาลักชินเสต็มดาบุฮิปักงวนังแต่เข้ามาอิมันเอียนเชียงอิมันตุยชาวชินยบอันยูยักษ์ยุดอันยูเดไททัมตมันยบตันงูบุเคียตันนึงบุ2024วังเป็งยุดอันยูไททัมสมัยผู้ปามกาวังพาลำวยงตมันยาอกบุชินกาวังพามิยองพาอันยักษ์ไงวังบุวังเป็งฮัตโตคิบุยุดอันยูเดไททัมตมันฮิปักไปมันไปกาวังพาตมันอายันมวยลันเดปาวติกอังตัมพาวเสกาวังพาเดยพะอันนั้นกุมเนสปีกเกอร์ปายบโซลักชินนั่งเท่าไหร่มวยลันถ้าเราเฮมเอฟโซมาตมันมวยลันยองฮะSo
cái tụi mình mùi lan nhục hả Yasanya li chau ba yen kawang nang dahi yalak pa minyong bupa buhay nang di yubyang chau ba yen kawang haru taidem wang yang ge nang di yubyang wang bukia shooting way mamu way yang taidem cha phim cha se chuna Taiwan de chau ba yen kawang nang duman phay buchina sanang dahi minyong bupa nang ge chau ba yen kawang local lay bukaya ngau bukaya to bupa bukaya tumana chau ba yen kawang nang apong tau yang ngulak hang sina chau ba yen kawang tumana chaya digi atau ngawa chau ba yen kawang tuman chudai nongjang ma tuman yen ma chau ba yen kawang long yu chalia song yu chalia chinda anga tumpa wong tang yen kawang atau ngau kaya tuman shaulen ne hayang atau ngau kaya tuman lamboya atau ngau kia chung yu okpu ngo okpu Christian ayen chapong na myang lak china sa wang tang yen kawang nang tuman de champau sanang de yu pui nang de yu byang wang bu dai dem okpu ngeyang nang de minyong pa nang mui hay man pe to ba khum jung bu yaneng yanya bu yu chau ba yen kawang yan bu kawang nang tuman de la pasum ai pau sa minyong bu pa yana dai ba ji so min ma wang tang kawang de mui hay man yu hay yu pui do se au ba nang mung ai yo amen